Wadiati Wesna kwa chiro makuru agachenchire amazina Mbabazi Charity kanyine Lois Gava erizoba hebron 30 hebyo kwa mshanje 12 shaha nibirezo mwebazion tuje kubaisiya mtu ya makuru kandi kuturagarse tuje kubaisiya ho amakuru agachenchire ombwijire Gachenchire kireki omuntu omwe afire bwanyuma ya koto kutahirira nkambi y'empunzo muri chaka ya kabiri omuntu omo akumiwe endwale abakikurubana kurwo mu cyaro kimwe muri mutoma bashobanzirirwe bwanyuma yo kuware kokoro abantu bataye barwo mu igwaro kokabo bwerema no bwira bahango bine kurenga tubine sente abashobozi ba makanising bayishari ngo muri Mbara City ati ntongambira cyangwa muri yo mu byamiketesha babyamene babyamaje bije twerwane ho gini yo shatu tuke Mbabazi Charity na Lois Gavaga na makuru agachenchire ombwijire abe byamagara home district ya Cheke kwani bakwatana biragara kwa nyuma y'endware ya koto kubaruka home camp ya chaka ya kabiri omuntu omwafire kandi abandi batandikire kutunga ubonero bwayo Ndwara ya koto no mutsigazo w'imyaka 26 enzarwa ya Kongo obenatura mu cyaro cya Ntamba biniga omukampu ya chaka ya kabiri om district ya Chegegwa bizire mu kichweka kino aboko bachwekera ubwayire wa koto omuntu omo akumiwe endwale kandi ekibi muno nokufa afiri twafuna abantu bandi bana abayinobwaho kujya kubayiha obusayi Shanjiro ngo mu campage nabareta mu nyama eziri kubazeferire kandi kiro y'enyama negura shiringi omutwaro gumwe kandi nyameji netekatekwa kuba niyo rugiro hakamba yaya mubeka wali wabadakora okunyama ne yafani batugambo yafabura banya obakitufu kati nafe tutebeza bizo kuba byatara lwazo tibayina rufula enyama kibaleta bagiretera mu kakuti oba mutundu bale nyama zatakataka batuletera nyama sisikeye kandi zijunzire sera nzirika dokuzilya nuhura ndo turuka enda neruma bana mbali nyama zona barara mbaturuka rora ndita saziro nukino ndita saziro hati nzimara kwita saziro tukumanya baraba bati ente bakisaziro yito twaroga wait ko ente bakisara na veterinary aro hati sikuja basaziro tumanya ente ferire rundi ente bagibagire Echo busasi emponje nezitekateka ngo endware gina marogo nangwa no mukazi w'umusigazo hereze kufa agarukire Kongo ari kutekateka ngo ibayitsirwa marogo atekirwere iki kijire bwije tutukumakire sibwe kiretizibwe ni tekateka kibasa kwa kiri kirwere urindi buryo burogo nko kurogo muntu mbwe nuko kumanya ziturumye urubuto barete nyamezi fude tebana basarira tebaina webasobola kugamba nti nyama yatamba biniga bagisarira abantu ko tebalina baleeta enyama okuva mu faamu twabaza n'abebembezi n'abakama ba mubuca ente zibakuleeta semero kuba zikebirwe omusaho w'ebisoro abebyamagara bari omuhigo gwo kuronda abo bona bino bonero w'endware egi okubaragurura ngasha kwa Philip Murangira abarisa abembuzi omugombero ya Nyakarongo mu district ya Kagadi beirarchirire abwendware batarukumanya eyamara hamatungo gabo abarisa b'embuzi ezirukika hiho muri Ghana zifiro mu kireke sabiti 3 kandi abarisa abantu bagira ngo embuzi yakwatwe ndware ezi neyirukana ekora ejiro mushija bwanyemefero mu kiro kimwe n'ingebiro bibiri byonka 30 zatayirwa mu bugwero bwo kwirukana zeta n'ebihinzi ukwezi kumbambe umusande emu na amarira mara fa embuzi 15 no amuno ubwana baitu embuzi obukuba bugikwasire
nubusogita mu kiro kimwe oba bibiri nefuiraho okubuta girukirire abokuba ne bukwata embuzi netandika necugura muno oba ne turuka oba ne idukana ngero akakikenga ha speed eyamani muno nehiziramu amaiso nehiziramu enkoro eyamani muno hati ekikugiramu aho nehwamani nego abarisa bamwe nibagira ngo embuzi bakaba bazuguzira mu sente za parish development model entebekanise ya government eyo kwiha abantu mu bworo hatana bashaba government okubahwera erwaniso burwiro bo mpulire kwera likiro kwingi timanyire sente ezo zo ninkimanya nti obwire bona sente zirizo kusasurwa kugarayo mu government tinkumanya sente satunyo ndazihanka embuzi zimbeire nguzire zinfireho zimpoireho embuzi ezo nko kuzakwasirwe zikwasirwa aho iruhu katugambo mwezi gwa musanyo kubona kukwasira embuzi ezo ni karibaniza twarenga kujanja batwajya mbasa twagweta muswija ezimu zikabanza no kutoroga nuko zitizizi twagweta muswija abasabeja batujanja biraha bamu nabamu twabaleta batujanja bira twabasasura sente zamalire nitandika kuturuka nirete bimira muno no yeganya no gikwata nyinda Labani turiyatunga umubaji w'embuzo mu trading center ya Bufundi omugombore ya Nyakarongo nagira ngo ababaji b'embuzi nabo bwa hati business yabo tikikora kurunji aha kuba banta bamwe nabatina kugura inyama ahabwe ndwarezi kandi na nebeyi na yicendire kuruga ni butandika inyama te kurubata kuruga ni butandika na kabeyi kakasaraho kuruga ni butandika cyagura no bantu tukusanga mbuze sisike ntugireka abantu bacyali ya nyama abo cyanga ezo mbuze ezibatakuba kurya kandi zibwiro burwo batakumanya amazina gabo burwire barabweta burwire ki tukamanyire barabweta amazina ki nashanga asobakurwamo obuzibu oburwire burwe mu bisoro mu mbuzi buzo mu bantu kandi tandiko kufa nkebi bisoro Lawrence Nwagaba omushaho w'amatungo ahabwe gombora yabwikara empango erumuna Nyakarongo ahwecezube kiri hamwe na negombore yamirirwe nagira ngo atayayira barisa bamwe bitu klinikare ezimezi ndebiraho wade we are still working kureba ngo murabu twaturusa results zenyini zibe nizoreka ku studio infections nizo zibe nizibateganisa mu mbuzi then hati turumuntu tutekaho buryo kureba ngo eze zazitaka kwasigwe twakora ki twazi jema niko kureba ngo twayitantara ubugwiro bwe ntunkusabira district ematukiremo eije esoke kebere embuzi ezo ihe sample twari mu laboratories bastadinge chikumara nikuba manyo bwireki ubwiraba government netuyambe etugemere ebisoro byiti twenda abahangu abe by'amatungo na n'ubuhinji mu district ya Kagadi nubagira ngo na hati tabarukumanya ebiro kukwata ahantu arezi kandi ngo batandikire gukora aha kucebera nuko babase kumanya ndwarezi na no kuzirondera umbazi amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi Bari Thomas Tumwebaze abashuzi bakatare hakama kanitsenga imbarara nko muringo gumwe ogokoreko butashemerwa habwa aba landlord okwenda kushenya kataraka ababasharamu okwesharingo kwajemesereza bebyo kwerinda abebembezi bakanso nabandi okwishirira abashubuzi aba kandi aho byahenderera RCC yaemerezo kushenya kataraka ngo babanze bacondoze ebiru kuteganisa abo abarukora Yo mu byamike desha babyamene babyamaje bije twerwana hoje niyo tuke abantu bakanisa abayita ngo ba landlords okushenya akataraka okwesharingira omwanyugo twabamara abasharamu okutamuze byiri byabo okuza city council aho muri murambo okutunga kushoborukerwa nabo abikwasire abikwerinda omwanyugo bayetwa buguru butakora hansi market bijaha kureba bembezi bitu kaunikiraka meya RCC mwize mu addressing y'abashubuzi enshoma za
kansingi mutunagirire vuvuzera ebipande wiso ebingi bantu bakozesa nk'omu gukora ko butamarwa ebi babibaka polisi yagizeho okonja kugamba nabo bwanyuma RCC obwashinikiriziho n'abandi bebemezi ku rwo City Council n'ebindi bitongore byo kwerinda bayiko mwanya ugu okurikiza enshonga zabo makumyabiri alamari 15 alamari 10 bona abatenda kulonza kayabo konkete alamana bashatu konkete sa wangira ngiwe to gravinyo mwanya no sinsaka tinkechore ngiyo ko tende amazama bashobozaba bayino kusasa hango kwamani ayibyahindira bamumbebembezi bagira ngo entunguka omwanyogo eine korwa Twanyete byose bibareke akandi nigeze ndetaho twafu wanje eshonga zami tuzitwiremo kongese eshonga zinzwiremo madamara sisi n'eshonga za landlords kandi ba vendors mbentaka batungire wenu jobera n'abatunga kandi n'abashemero taka eru bakwenda kwombekaho itakeryo kanso ekalizinga narishe karpansa ba landlords ico nyenda muchikwaji mubene mchimanye ba landlords bayo bagana so kuba balizingira keryo bakalizinga emyaka nena mwenda na mwenu lizi yabo nehoyo 2060 1025 mubene nekora ki kanso kuyabaherizinda keryo yabagira ngo condition yo kubanza no kurudevelopinga aho kuba tubaza kuguma tujyo mu mwanya kogwe aho government netekwa kumuzamune yakora kandi etawone netekwa kukurakurana mu bitu ka polisi no kureka kangutubahereza umukono prokura kuzona ezebyentungu urukiko rwaho RCC ayemerize ebyo kushenya kataraka so hata tunoshonge kubateganiza okushenya tukwemereye betebekanise tubete n'abalandlord bandi twenda kuhandika omudara mudara landlord no tenant door landlord no tenant door so abo nabo ntuza kubasoza mbere ntakatahire mukatare fisikare kanye hata munaza mumanye ngo mwadereye injwetera president aha kandi tikwenda ngo president bagira ngo RCC takaijana deputy wanje yabariho ni banko assistant wanje yabariho ni bagireta ngo hati cy'abantu ho cyekorachi yekine cyumukwenda kiza kubamanyisa kiza kurambura amanya kuba kugira ngo muzemu turardyegwa bitari mu bintu bizakurikiza na turondo kundi baherezo gwire buce development zanditse planeta garike expiringa senti kagarikikare enshonga z'akatare ka Makansing aho muri murambara okunyurana zaheza hiye myaka 16 akataraka okuja bihandiko bitarebera na gito nikije kumara billion 20 cyaye komikwa n'ibyo kombeka akanobenda kombekera emyaka 3 kubinga ko muntu emyaka 35 yemazira yariya ngati ngo urabeho jeni wade tinyine mumudara konkani yokoramo kanyomonyoma twakahendera ubutwa meeting bakama bitu bakwebera stage batsobora emituma twahuraya yikikana twaza kurya kamere kazo munda abakazi bitwa twaza kubyama nabo n'abakazi bakubyama n'abashija babo nyumbanzyo tubase kubyama n'abakazi twase kubyama n'abashija tube twino busungu bibizwa abashubuzi uzimazi matwanto no uburinganiza bene izubiri nasimara sisi aburi kintu cyashara mu butaka aba TV West ndese nyom Gideon aho murimbara
baresenya mu Gideon abakikurubana abicanga akabingo acampungo mu district ya Bushenyi bashobanzirirwe n'uburwirwe kokoro acete kansa ebabonabonise kumara ubwire erukutranyagura ebiceka bitari mwe na mwe ebyombero gwa hata abantu bashabo kwezi ubwo kuzamarago ahi babasindikire kuraguza bitubine sente zone Goret Kachwanga owe cyaro cha Champanga kabingo cha muhungo muri Bushenyi ogwa mazire myaka 15 n'uburwire bwe kokoro obwa mukwasiro kuruga habijere nashabo buhwezo kuzamarago umyaka y'ijeshatu nubwo zirata umyaka y'ijuru bari mu bongwe kuri mwaki kuri mu kwemerera wari no kwa kuri kuzumara turini kwa kuri kunyara okuteka nini okumana bisebigire nini omumwe harakwa kwiza kunuya abantu waya mozi onka ahasigara amagara bigona na byamata byamakwe takugira takuyama uburro gora byose urasanga ryandi vorogara bameze nahise za kuhoroga ryandi umurokaje kwatini umurun mwingi abantu aboyihireho kurwara bitena kuyobworo neyo kubahezaho bwanyuma y'umunyamakuru wito kwikomuka yabo akashanga batine bwe korogwe byo kurya ecyo kujwara nangwa na nicyo kubyamera yabasaho kurondo bwire bukabura bakatsindika marago batsindikire marago sente zo kuzamarago zatubura ngeno nsaba umunyambabazi we nahari hatuyambe kandi obuyambo obwawe bano basa kubutereza oburabyanambe yazura musanzu 5 rwenda nemwe nana kaga ni 5 musanzu Ustakebirajiro owe cyaro cha Bugongo kabingo cha muhunga kanseka mukwata ibere ngo kumukureba natanyangwa ecirona nizuba kandi we cyo mukama Juliet owe cyaro nico cumwe kanseka mukwata bicweka bye cyama kandi nawe nashabo buhwezo bwa sente kuzamarago nana yimbe ni ndaguza atumbireri yimbi ayuko tuzumoto ndukume bakanje ngwito cyo make cyo mu kunanka Choko siriza tutini ngo bako garkeyo baze kutereva igoma by'amasanyarazi ukana babantu bora ngo nirinda sente ngo gende yetebekandike kora fune sente ugariko mwirwa omukikuru wito ko bamukebire bamukwata mukansa batsaba esente zkwingana miliyoni 105 esente zo twasanga tino kuturaza ubwene twargayo bataho bazubyo bakasenta twabetwine twata mbwenu twayambisira kere rya TV West owakubayina kantu kona atobiyambi omukikuru witar kubi embera ya mune yarikiriza ire banjangu ne kansa azo gwer kansa yanje kirya hansi teka tembere kuzo murina ekirya hansi munonga nature mwene mukadi ogarkeyo nyina wogo mwana bine nanzanza mwene ogarkeyo kora amare wabwe na sente mtwaraga ogarkaho naho umukino wogo barkundebera sona izo nsira kariya TV West ira kariya TV West rinyo zunise naryezo nsa kugira ngo tukabwena katurabero mwira kariya yetu yambuka abantu aba ko kumusangwa mukorimo aba TV West mukayamba abantu na government erebereho emanya ngo aba bantu baruka abantu bakaye bari bo mwirwaro kunkabo bweremwa na no bwire bahango bine kurenga tubine sente akogo baba takozirete bakurya abantu aba nabashaba ministry y'byanga okusindika bashaho bakugucondoza omurukogwe bamanye kizube cirumu akubabera rikiriro kushanga abantu bana abarumunani nsima orva owachikamba butare ogire kurwara rumbanyabuzade amakuru agagasha kwa Ben Muhozi bare Ben Muhozi reka tumireho ntugaruka naganda makuru utakarga ha TV West
agarukurataho nagakushikibwaho Movit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonda ushaka ukutanga indwara zo mubiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabita mushipa kimwe agarukurataho umbyamagare kireki tureba hakunuka kanwa ni kiretwa kandi kikarwazwa kitanga bari ko yinda nino wota gogize noza kuburiya mponere orebe niro ndigira ki naragaro shani twaje basa kuri saving agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonda ushaka ukutanga indwara zo mubiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabita mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Abakampala bijire ekyo nikirungi litwe tuliyo ntwije banywani noho ine chenjeji anko no basokozesa esimu yawe twine momo ruga mwani wirunda chenji wibere munonga se nanye bambe nasimu bitu zone zingahe nishatu necweka ego sebo wanga wanje bishikanushwa sente zampo konka anko no basa kuziha simu ubiza yawe muzane bisimu byawe oba tuyemeye umwe mwebale kutebekanisa nyowe umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri muta anko no chibonabona kale no basa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo na mbwenu nashimirwa kubareba nitwe twasima empombo bazicyara hawo mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekanda iwe to kwetaga kutambura iwe nayo okustama hatu tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza werarenko mwerere n'umufaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo omubiro gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecha orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi nyebiti kubyenda Pelkoni yakwera utamuye umumudu nokora ekikire wanyompe nkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinge
noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kande cyo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 36 33 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Wararoteka tekera byo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakaruga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho washika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nyukushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Mbarara Institute for Social Development ishomero eryatandikira umwaka gwa 2019 kandi rya mwanya gwariyo omuri Mbarara aharuguto rwaza kabare omutawuni ya Ruti bakwiniro bwegese burungi aharurengo rwa certificate hamwe na diploma omashomo nka secretarial accountancy journalism and mass communication electrical engineering civil engineering automotive mechanics ICT hotel and institutional catering fashion and design na gande minji ebyemizano hamwe no kutina ruhanga niba bikwatisa mani okwehandisa ni kugenda umisha ishomero abakampala bijire ekyo ni kirungi nitwe tuliyo nitwije banywani noho ine chenjeji anko no basokozesa esimu yawe twine momo uga mwani wirunda chenji
Wubere munonga se. Nanye bambe nasimba. Bitu zone zingahe? Neshatu nechweka. Ego se. Wanga wanje. Bishikana ushwa sente zampo. Konga anko. Nobasha kuziha simu Ubiza yawe. muzande bisimbi yawe. Oba tuyemeye umwe. Mwebale kutebekanisa inyo umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga. Juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka. Muri muta Anko, nokibonabona kale nobasha kusita simu yawe okole sente. bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba Nitwe twasima. Empomba bazicara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekando iwe to kwetaga kutambura iwe nayo okustama hati tuguma mwiruma shrankazi cyo hirwe oine gumisiriza Kuruka yumukahumura muganda makuru abashubuzi n'abatura omtown ya Kabohe bashobirwe bwanyuma yo buhenda biragiro okweyonjero omtown ejo muri Shema municipality abari kutahirira abantu n'abarukorese nyondo emuhoro nemtahimbwa omubwire bwekiro beyonjire abashubuzi kwetera enduru nukwije bwayima y'abantu 100 kwatwa bari kutambura bakabatera bakabibeho ibintu byabo kandi inshongeji ekuhakina amagara g'omushubuzi w'amani omurukabwe Edison Vetwari obatira umutehimbwa agumuhira amagara genseje Kabohe insecurity yakwatanze nayigo tukamanyire ikiringahi kunka buri umwato mutamu n'umuntu akore iki yayenda akore cyamwije umutwe bunani nshaba polisi nanito abashubuzi twatanisize hamwe tubase kuronde koze bi eziziyo zikore cya kwa ni mpamvu batura nitwe abamuntu bantamanya yiba kubyama abantu manya yiba kutura tinko myambo umuntu naragahero yakagohe na jana yito umuntu wakagohe so DPCs mutuyambe abwenshongo umwe n'umugira yamba polisi kuyambe konkechi tucino ubushoborozi abo kuba gangs z'yo mutawunomu tukumanya itwe ntushaba ubushoborozi mo special aba security babase kutandika patrol zabo zabezurumu ibintu bikabitaruho kandi nabo bari mitinga abantu kutamura za shamwenda munana zicuru mushanju abantu abo kumwantu abo bakuturugiramwe buremezi esandi bire nyuma chairman w'entebe yo kubanza bwa Toma Kabohe akaba yayorekero kwatwaho abwenshongeji bwayima yo kureba emyanya itari yemwe nemwe omurukabwe hejiremwe bari kuresa enjayi aho hariho abantu batura bamwe bakahindurika yabo ahatizinja episode ushanga bariho bashitamineje shahanga ikateka ko bagereke bariho barya ibintu byabo baresa bakorerwa kwenda ati bakirgayo batahirira abantu mu cyaro ibitoke tubakigisiriki tubakiri tuzanizo twinaka kansprecha kukurga katari ukagenda na chimwa appreciate I think on a daily basis aho nhabaho on a daily basis nyowe abantu abakuturo wanje itwaba makabo abo busumu abati actually we are lucky one of my boys was admitted ahirwara wijo hako bakamutera bamukora kubi bamutwara ahirwara nkarumukashe nantera tumanyende ahirwara bibireta atubantira kandi previous day bakabahereze kwibiraho divers direse yari kuzahirwa rokora DPC wa Shema Kasore Conseranta najiranga abashubuzi akabaha polisi bajanga I approached the chairman of Kasuri I went to our university I have your policemen where do I put them people say to win a home police the police n'abagarusa
kugira hari DPC abashubuzi bakabuhe batwene bapinga inkiko zibyo kwerinda tutamo mu nkiko tubagira ngo duhereza amazina mu kutuhereza amazina me as a DPC I don't complain against those people kuronda abantu tubakwata kongoterera abantu amasimu abantu bakwija police okuhereza ki statement because of chitanduga. Now I am washing and hanging in umuitaka because I don't sleep, I move, I arrest people who break your shops, I call you don't want food. Bayama ya polisi kutabishura kara street ya Kanzera kuza Senevini aha kuhagana kuza Ankole Western University na Mayors Gardens hatabayayi nibakutegera hambi yango gwawe orukushohora bakwata bakubuzaho batanka kuterera abantu ba masimu barukuru bashaba sente ngo kuri gashaka Mike atwakire ko atwacire omukashosho tekebya magara erizoba ntureba ahabremezi obukuno ko mukanwa ombantu abashabone bagira nguhe kintu kiretu ensho bihezira gukorwa abantu babanu bayonja amino reka turebe birukira okunuka kanwa numwe habremezi buryo mbantu kandi abarukuba bine kizibeki noshanga barukwe haru kubana batahi babo obwire bwinji Kongetereki nitureba hanshonga zukureta buremeze obu omubantu kandi tuyino mushaho ni musibe Michael ari kutushoborera n'ibintu byingi ekikuretera gwencho umuntu nanuka kano icyo kubanza ndabata ku brushinga gi nko kunachi kushobora abantu abingi nituyemuka kasheshe kandi inja almost nko mu Uganda umuntu yargata akitanda abrushinga mino yamara ku brushinga mino agenda arya agenda mu mirimo ye naho hatogo umuntu nandashana n'umuntu wayoze umwenda akagwana uko mwitaka ino factor umuntu tabrushinga mwana numba numushana omukubura ku brushinga jokwe no shanga ngo ya fominga ebintu bitukweta umurinyankore niba biringa bya simenti azoshanga byebambira hamino reno bundo bwinje oshanga aine stains ebintu byino bibiringa brown so ebintu byo bikureta kanwa kanuka konka hariho n'izindi ndwara eziri kubasa kureta umuntu yatanaka kunuka kanwa basa kushanga umuntu nanuka kanwa nangwa kandi ndwara yone takwata gene yakano konko shanga ikintu koncerwa nko munyindo ningo shanga nicirwa mu ndombe haha so twamara kucheba tukashanga ngo kanwa kwakona kariji karyoke amino tigine byina because nabyo byine byina nangwa kanwa kagira ki nakanu tukashanga amino tigine byina to ine birofa konga kanwa kanuka oyino moya mbi then twadvising ngoze kuronda more specialized doctors namno bakuchebere nke biha barebe ninga uze nko mu ENT babanze barebe nyindo zawe zirije ninga tizine shonga because umoya mbi nugurga hantu hingi ebyo nabyine connection konke kikusinga kuretera kanwa kanu ko bwiro bwinji nebirofa ibyo bikwa kwatiro mino na amino gabagine byina maybe ina kamino minji gine byina because nta nazamwe mirere kujundiramo Kurugera hamushaho ni musima indwara ziri kutahirira mino nzibasa kurugaho bwihirire okushanga umuntu yanuka kanwa konke indwara ziri kuteganisa mino indwara nyingi konka most times amino ngasinga kuretwa kurwara ebitweta dental caries ninga sukushanga gine byina Ebuzibe byo n'abashawona bagira ngo mubazi go kubanza okurwanisa kunuka kanwa no kweza mino abantu binje bakora enshobi umukubrashinga kwitoko umuntu abinje kwa kumara kubrashinga kuko nabereka tubona yamara kubrashinga atamino gabonera akwata mizi agatomukanwa ombazi gona gozya gona kugira ki gurugam ombazi kutwantu kwesogwa mino ntwantu twenda mu fluoride gwina mishi tweta fluoride aza fluoride legendere taramino gagu so ko kumara kurabya bamizi gona wagoze nje masa na fluoride itwantu twenda wagira ki waji hamu ko kubrashingira mino omuchiro okararo brashingira omukashakana nikimuka kari very fresh because tamwe mbere yo kujondera moko iyo warara nayo akanandika kwimuka kagizere ki karo fresh so notakweta gakorabya mu mizi wamara kugira ki wamara kubrashinga because ntwantu twenda ngomba zo gwa brashing sagugire ki ngugumo mukanwa kandi gustikinge ahaminago Bwana umuntu aine kweza atamino okunuko tuburizo mushaho kandi akatugarukamo twine message zibiri zo kubrashinga ninga shemiringo ebiri yo kubrashinga mino konkemwe eitweta horizontal method ejo tero recommended horizontal method neha no kushanga ngo atakana kanwa kitu so omuntu yaba ine brush ye no shanga amino naga brushinga ati now brush ebonire konka wajikwesa kubine echwa mino so ejo method yo kujiroti no bano shara mino so wano brushinga hero
kikabe kirungi amino wabo gakwata nisi ngekintu cyo ko kukireba so oguma no brushing oshankoro kwetorora norga hansi noza higuru norga hansi noza higuru no shankoro kwetorora na side edge nayo nuko so side edge nayo no shankoro kurga hansi mwene uri kushankoro kwetorora emere yitwa baturire ne beta hamire munonga kugira ngo no yitaga mani mingi ushanga umuntu no yozi kushanga no kutanka furowa apani to kwetaga mani mingi emere yo neba yabigiremo so na no munda yakana kuwamara ku brushinga hero hati nchimanyisa ngo waza kwasha marakana because nayo hari yamino side ya kuri munda woshemeye kuba no yozi kandi biro fokwe ni kusinga kuza because abantu bakwateka hwestera hariho ishobi ezo umuntu ashemerire kwetantara yabana yezamino kandi nzeze kugira ngo nebe ine ango bakagitego kugira ngo egume eyozena na mina genyuma gone kuri ebijuge bikugira ki ebiri kushembe abantu bingi twakuseyo blush so oshemekwa no kwata blush yawe ukagise kuna habijuge bikugira ki ebiri kushemba yo kureba ngo ebiro Fabiona ebikuriye bitwarya byona wabyihomukana Gashakwa Edison Kinene bari Edison Kinene habwe mpozi nonjejo abasirikare 39 bahumura mahe omunkambi ya Uganda People's Defense Forces chete UPDF a second infantry division ningashubinje kibari kumanya nkamakenke omukoro gwo kumza abasirikare aba gwabaheri izuba kandi gwahikwaho abantu batari bamwe na bamwe ababa barumu abasirikare abatakahumwire n'abantu ababurijo Omudumizi w'enkambi ya kabiri Infantry Division Major General Paul Muhanguzi niwe yabari omugenyi mukuru aha mukorogu kandi abahumura baba bari ahidara rya private okuhika ahidara rya warrant officer class 1 Ugandans out there are very proud of you. The peace we are enjoying, the Ugandans are enjoying. It's part of your effort, contribution. These people you see here, they participated in different operations, more especially in infantry units. Major General Paul Muhanguzi yakoresa akiraka okusima abantu abogomeza mundu bahagira UPDF kandi yashaba abahumura okoragana je n'abantu baburijo. Now here you are leaving the active force, active service to join reserve force. You are retiring, but you are not yet tired. You are going to join different production forces out there. Bagumize mine micibirungi bagumize mu kubahereza ihanga ryabo no barabahumura tubahumura abo bashimye background ya training so bazo mu communities bashimye kugenda neje mfe ibeje mu video. And the book is about telling the story of the birth of the National Resistance Army and how that small army grew and how it became a special force. Twagambaho n'abahumura ababashagatirwe abanyamukago babo nekiborekerire gukora bwanyuma yo kuhumura. Ine famu yanje yentanyine mu t-shirt namara na imyaka 3 then ine mpunuka mukaga zontura nazo nizizara zamara kuzara ninguza ho zimwe ezindi zisigaze kuri demaje ira mbera izaba civilians badere saba kibali ningenda nimbala bako rewa keyo nyina yechuma chakasoli ne mulunzi wenkoko jamu amaji ndundako nenkoko ezo ira kakati sawa zino ekyama kisazeewo ende waka zaddala omukama katonda mwami wange yasooka kugenda ko ne Somalia naddanga era mulamu era mwebaliza tebamukubako wadde sasi ne sawa nakyali mulamu era nebaliza katonda n'abantu ffenna be twaselebratinze olwaleero. Gashakwa Abdul Kalim Sengendo.
Erizoba polisi muri Mbara yamashana n'abahatsi b'ekibina ecy'orubaju orahakane cha People's Front for Freedom oba abantu baza kwiguraho office zabo aho mu Rembo orwambarara. Polisi yabanekeza okuzibira abahatsi zaba obutareta hakimchero omtowneje. Ebitakabireho abahagizi n'abarukuru ekibina kya People's Front for Freedom okwetora Burengero Izooba yona babanza kugeraho ekiganiro aha Catholic Social Center ho muri Mbara. Ekiganiro eki kyahikaho emyezi ekibina eki abantu Honorable Semujunganda, Honorable Francis Mujiche, orukuru ekibina kya Aunt General Mugisha Muntu, Honorable Salam Musumba, Honorable Philip Ruru Mebaiga n'abandi bingi. Orutera rwabagenderire kutongoza ekibina cyo mu Burengero Izooba okwigora office zabo hamwe no kugita ekibina cya PFF hamwe n'ecya anti. Kureba PFF na ANT twata emikono yitu ahandagano yo gukorana. Abaho no kutora n'abebembezi abarabe ni birukanze emirimo y'ekibina eki omuri Burengero Izooba. And that of the Republic of Uganda, without fear or favor, so help me God. Ningo kugaruka hamwe tukakora hamwe n'abekibina ecya anti nicoreka tuhereze twakimanya ngo watambura wenka no basa kutambura munonga konka mwatambura muri bingi numutambura urugendo ruringwa nabwo cyo twetekateshera kura mutu wakwatagana nabo abetekateshera kwatanisa nitwe ubana abantu nk'abantu ubane kibina ubana abarumbira bitari bya government ubana abanyadini kura mutu wakwatanisa twatambura hamwe twargaho twamarori urugendo rwe urutwatandikire kare. Kubahiza batambura mu tawuni barukorekera office yabo kandi ahantu ho kumashana na polisi kwatandikira. Ofisi zabo ziguraho okutandika kushoronza emirimo y'ekibina. Tuli basanyufu nnyo kubeera nti ino ofisi yaffe tugiguddewo era njagala okwebaza executive chairman waffe Elias Lukwago yampadde obuvunaanyizibwa okujja okukola omulimu guno. Awa TV West and Susan Charsima. Katomireho ntugarukanaganda makuru guma ha TV West. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko. Tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City. Okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga atano ni itano chenda na mwenda ananeina. Tina events nito tuwenko muri Burengero Izooba abino buhereza bw'omurembe. Katochi
katoki erina obunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugira enako aha mutima ryaguma bina amashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ekya katoki mugume munyweco katoki erina obunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki erina chama chayo muhute katoki niyerya mutindo katoki alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize emyaka 18 otanywaho. Amazina ganje ni Captain George Mike Mukura okwenda entebe y'obuhezi wa chairman wa NRM okuzwekera Eastern Uganda. Omusingirwa ekibiina kya NRM n'ebintu bina okurinda ihanga lyawe okunda Africa entungaka y'abantu boona n'enkola ya demokrasia. Omwebembezi weitu His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ayebembere Uganda kurungi twatunga obusinge amani hati nitwenda ugateeka aha okuhangawo emirimo y'eminyeeto okurwanyisa obworo hamwe n'okuhisha obuheereza oburungi bw'amaizi obwegese ebyamagara n'ebindi byokureetaho ogugigahara gwa boona. Ehereza Captain Mukura Karuru tugumiseho n'etunguka tukwataniise na President Museveni. Mwebere munonga nasiima Ruhanga barinda. Mazina ganje ni Agirembabazi Emmanuel hano ya Ryamarembo Trading Center Chamunga. Tukora n'amashanyarazi ga Fresh Solar tubikorire mu kumarubire bwindi akube nyuma aho tukatine amashanyarazi turi kubona umurga uza kutegera hari kunga twiza Fresh Solar kuyizire twateka saruni. Mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti munana noti hasha tuna mkaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. Lyantonde School of Nursing and Midwifery nibetabeje mwena abahereza senior ya kana hamwe na senior ya mukaga kwija kwehandikisa habwa amashomo ga certificate hamwe na diploma ombunansi obuzarisa hamwe na lab technology. Omwejo rukwenda omwanya oshemerire ko bashikiro kubara orujungu hamwe ne bya science kandi yo rukwenda kushoma diploma oshemerire kuba no boyine certificate. Ishemero narushangwa Lyantonde aharuguto nyijendwa orwa Masaka Mbarara. Ntuza kugaba hafu basare ku rugo mbwa kabaka bwa Buganda. Okumanya biri kukiraho tera noti mushanju 5 mukaga anani 3 9 10 neinga noti mushanju 8 mukaga nshanju 3 nshanju 5 ashatu na mwenda. Mucha tompo twizi kuna ruhanka shomaho otwizi tuha mbire nakambire muhame mwani Muhame bashejama Muhame bishi muhame no naza kunyo twizo ti muhame naza kuteme kitocho ti muhame no Muhame Financial Services Cooperative Limited nibo bonka beine ansa yebizibu byawe byona tungo bohereza bwabo ka Gohe Main Branch Kaberebere Branch Rubindi Branch Gwebikona Branch muri Mbarara Ngarama Branch Butare Mbare Branch Mugaruske Branch Ibanda Branch Sika Branch Kachindo Branch Nihagira abashubuzi nihagira abarisa nihagira abahinji wanonda kudabiriza enju abana baza kugaruka hisho muro Abantu bambarara Isingiro Lyantonde Ntungamo Lokongiri Kanongo Kisoro Kabare Rukiga na Burengero bwizoba yona nomwe two mu kiterane ecebebirwa mushija warahanga Evangelist Timothy Kabare warahanga hamize nemero mu mikoro nebyo kutangaza nabo manyiso ebi akozire hagati yanyu ekine kiterane rugogoma turi muri tubaretere njiri eyamani omuchaha cha Kabale Stadium twebiro 8 ebiro 9 ndebiri 10 tugyaba twine mu mupira ogwamani bo banagira
bashira hasi bakaja ngo byanyu byawa nitubeta mwije Yesu nayenda kutambira engwala zanyu zona kandi ogwa mukaga nitwija kwa twine lunch free of charge. Nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyashingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri eri in medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer ze chikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo oburukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odakachiro mutahuni ya kaberebere okumanye biri kuciraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri kukaga nemo. Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Abakampala bijire ekyo ni kirungi litwe tuliyo ntwije banywani noho ine chenjeji anko no basokozesa esimu yawe twine momo ruga mwani wirunda chenji wibere munonga se nanye bambe nasimu bitso nzinga nishatu necweka ego sebo wanga wanje bishikano shwa sente zampo konka anko no basa kuziha simu ukuza yawe muzande bisimu byabo oba tuyemeye umwe mwebale kutebekanisa nyowe umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri mutaha anko no chibonabona kale no basa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo na mbwenu nashemerwa kubaleba nitwe twasima empomba bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekanda iwe to kwetaga kutambura iwe nayo okustama hatu tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza Erizuba nza kutayire cyaro mufite butoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa Ombirabira inganda zitazi zimwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konkebere abakugura omukampani ya Moviti bagitsire burungo byona omukintu kundeka mwana wanje takiroho kuteganiswa Moviti habo nirwo mukushakira ibishaka bitari bimwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkohere okweyagura ombere gwona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba ryona. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport.